Wengenza kwetha-ke nginibiyelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkoso Admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyitholayo-ke kule channel yethu. Wengenza kwethu lapha-ke iy'ndaba-ke ezibuhlungu ezokuthi-ke sekushona abantu abangu-9 kwingozi eyenzeke kumgwaqo ku-R66 phakathi-ke kwelesikisiki ne-Flagstaff-ke wenganzako. Le ngozi-ke ibandakanya ibhasi i-City to City-ke kanye netekisi wengenza ukuthi abantu abaningi bayakhuluma-ke ngayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi kwaze kwabuhlungu bakithi imiphefumulo yabo sengathi-ke ingaphumula ngokuthola. Nangomunye uthi-ke iyona ndlela abasiphungula ngayo kancane kancane. Bayazi ama-taxi asebenziswa abantu-ke abamnyama kufanele ngabe-ke akhiwa abanesipidi-ke esingekho sikhulu, mhlambe sigcine-ke ku-120. Kusho-ke imbono yabalandeli laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Wengenza kwethu sengathi-ke bangaduduzeka lapho-ke bemindeni ethe-ke badlulelwa-ke emhlabeni. Mina-ke sengiphuma kanje.